Nova kolekcija anime stvari je stigla na Nerd Alert. Ako želite da kupite stvari iz anime i mangi, kao i još dosta toga, posjetite stranicu Nerd Alert. Link je u opisu ovog videa. I lepo zaželim svima, ja sam Balkanski Učiha i danas ću pričati o Borutovom drvenom stilu. Prije samog početka videa želim da vas pitam kako vam se čini novi zvuk, pošto kupio sam novi mikrofon, tako da se nadam da je zvuk bar malo bolji i da ćete sada više uživati u mojim klipovima. I da, možemo da krenemo na teoriju. Prvo trebam reći šta je kurs mark. Prije par mjeseci sam napravio video koji se zove Budućnost Boruto animea i u njemu sam pričao o kurs marku koji ima Boruto. Tada je to bila samo teorija, ali posljednja epizoda Boruto animea je potvrdila moju teoriju. Boruto je kurs mark zadobio posle borbe sa Momoshikijem. Borutov kurs mark je isti kao i Tsunadin pečat koji ima na čelu. Ovaj kurs mark služi da se u njemu skuplja čakra. Da je Momoshiki umro i da nikome nije ostavio čakru, ona bi otišla u prirodu i stvorilo bi se novo Sinđu voće. Znamo kako Totsuki funkcionišu, tako da bi neki Totsuki zasigurno došao i uzeo to Sinđu voće u kome je Momoshikijeva čakra. Momoshiki nije želeo da neki njemu nepoznato Totsuki dobio njegovu čakru, a pošto je u Borutu video potencijal, dao je Borutu svoju čakru u vidu kurs marka. Ovu teoriju dokazuje to što je Boruto video Momoshikija nakon njegove smrti. Naruto je video Minato i Kushinu iako su bili mrtvi. To je zbog toga što je Minato u Naruta, pored Kurame, zapečatio malo svoje i Kushinine čakre. Ovo nam potvrđuje i Momoshikijeva rečenica: oni koji savladaju bogove ne mogu ostati obični ljudi. Ova rečenica govori to da ako imaš čakru bogova ne možeš biti čovek. Kada je Boruto video Momoshikija, bio je u nekom čudnom okruženju, baš kao i kada je Naruto video Kushinu i Minata. U noveli Boruto the Movie, po kom je rađen sam film, kao i anime, smo vidjeli da Momoshiki može da koristi drveni stil. U animeu i filmu je prikazano da Momoshiki može da koristi lava stil, a u noveli čak i da može da koristi ledeni stil. Hashirama je trenutno jedini originalni korisnik drvenog stila. Kako bi neko dobio drveni stil, mora da može da koristi stil vode i stil zemlje. Posle toga se u tu osobu moraju presaditi Hashiramine ćelije. U ovim ćelijama se nalazi čakra. Ako osoba preživi ovo, moći će da koristi drveni stil. Pošto je kurs mark Momoshikijeva čakra, a Momoshiki ima drveni stil, ovo znači da postoji šansa da će Boruto moći da koristi drveni stil. Ako se pokaže da može da koristi drveni stil, to znači da će moći da koristi i ledeni i lava stil. I to bi bilo to što se tiče ovog videa, nadam se da vam se svideo. Ako jeste, ostavite like, share i subscribe. Hajde da pokušamo da do kraja ove godine stignemo do 10.000 subova, a uskoro ide giveaway, a i vidjet ćete šta će biti na giveawayu.